Badlala inkosi masikube sithandaze. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhamen. Badwana bakaNkulunkulu kusinda ekwehleleni. Benginenkonzo yami ibinzima kodwa ibilungile ngoba ibingathinta umuntu. Yilokho esikufundiwe. Le nkonzo esesifundile le ekade ifundwa iphelele. Ayidingi kwengezwa. Sekudingeka nje kuba sifakaze kancane la sifakaza khona. Njengoba ngiguqela angikwazi shembe okufunwa nguwe. Ngicela ukungakhulumi lutho ngithwele tu. Ngakhulumi lutho ngoba makhuluma mina ngizokhuluma lokho okuthandwa yini. Bese ngikhuluma futhi ngomuntu. Uyakwazi baba mkhulu, uyakwazi Bombela, uyakwazi langa lamalanga. Uyakwazi ngenkulu yasezulwini. Uyakwazi uNkulunkulu ophethe bonke uNkulunkulu nyazi lwezulu. Othe akuzokhulunywa namhlanje kule nkonzo yasemini. Ngibe neshwa ke 2013 ngawuqala kabi unyaka. Ngawuqala ngokuthi ngizokoseka kulabantu abangaka. Oshabe yakhe akalelo. Mangipha ngivela uShembe, mangiphila ngiphela uShembe. Akukho futhi ongangigudluza kuShembe. Cha. Ite nokufa futhi ake ngihlukanise noShembe. Ngoba ngisuka lapha ngiya kuShembe, ngiya lapha uShembe angithatha khona. Uyofika ngibeke futhi lapha ngithatha khona yena. Angifani kahle hle nabantu bala emhlabeni. Ikhona khona emhlabeni kodwa angifani kahle nabo. Wangidala nje uNkulunkulu ngehluka. Isiphukuphuku nje. Esithanda noma ubani. Futhi lo ngizondayo ngimthanda kakhulu kwedlula abanye. Ngoba ngisuke ngifuna ukuthi asondele izintando yakhe, ngibone ukuthi izokwenzeka na. Mntwana bakaNkulunkulu ke lapho sisenkonzweni yeSabatha lomthaka 5. Lo mephambi kwenu uthunyiwe. Ngelekelela lo mbhobho lo enguphethe, mina ngelekelela wona. Kodwa ngizokukhuluma la uShembe kuphela okwaziyo. Akukho ngisho iphepha la phambi kwami elisho ukuthi nakho ekulandela ngizokhuluma nalokho la chaliko. Akhona incwadi ukuthi ngizoyifunda. Incwadi ifundela abantu abangakholwa, ngizofundela abantu ngoba nokwenqondo kube emhlophe, ngizokubana ngizomfundela incwadi. Ngoba mangihlala phansi la uShembe mase nonke kangcono ngaphezulu kwami. Mhlawumbe ngithi ngiyamazi nje mina ngiphele endleleni ngokwazi uShembe. Ngifundela umntwana lo, ngabe ngigawa ngaye. Akhona amakhosi afanele kumfundela incwadi. Mina ngizokhuluma lokho uShembe athi ngikukhulume. Hey, mawuhleze endleleni, hayi khohlwa. Usamola kasilutho ukuthi uzokhuluma lokho uShembe athi akukhulume. Noma kuyababa, noma kumnandi, uShembe uzokukhuluma. Ngiyandabukela benilalela inkonzo emnandi ekseni lapho bekusho khona uAmen, haleluya. Uyingcwele Nkosi yamakhosi ngoba bekukhulunywa kahle. Vele bekumnandi. No akumnandi manje. Cha manje akumnandi. Ungayimisela ukuba mnandi. Cela ungene enkonzweni. Ngaphambi kokuthi ngene enkonzweni, la sisenkonzweni la, umthetho waleli bandla uthi wonke umuntu wesilisa mayengaphakathi la enkonzweni noma ephakathi egcekela lomuzi, kufuneka aphase ikenopho ogcina phezulu entanyeni, abafasi abantu manje ngaphambi kokuthi ngene enkonzweni. Ayifasi ikenopho phezulu ukuze sibe senkonzweni sonke siphelele. Akushongo mina, Shembe washo njalo. Singene evesini, lela delifundwa phela kawulizwanga ngoba selaba ngumculo. Verse 11. That is funda khona. Verse 11. Khumbula ukuthi namuhla wena kushiwo komnye umuntu. Wenze isivumelwano noShembe uNkulunkulu wakho sokuthi uzohlala endlini kaShembe kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Awushongo ukuthi mzwani kabe nontombe la uzokuya esontweni. Akwazi usho. Lesi sivumelwano senzile mawusephula wena indaba yakho. Semntwana omkhulu kaJanuwari. Kufanele ngabe bagcwele kakhulu abantu bazobaphuma le benzobe ukuthi kabasa abantu bayiphethe bakhulu bonke abantu. Besingengaka singenisa umdedele. Ngenxa
bafundiswa kwabantu umthetho kaNkuluNkulu bangenza umndedele bamuka bodala emakhaya bathi bayokusa ngomhla ka20 mase kuzoyiwe intangakazi badla zonke izinto le bazobuya lapho bezosingolisa futhi thina esilindile bangene phakathi kwethu na wonke lento bebeyenza le nakho konke lokho bebebuke bebekunyathela nalokho bebekuphatha thina la silindele uNkulunkulu kusentangakazi ngaphe ngakhisiza lapha entangakazi kusebenze eGoli ngasakhisa ngasiqeda ngase ngiyakhindle kumsuka nasodutshula ngamaphekula manje ngifuna ukuhamba la selithizwi uzohamba kanjani kulendlu ungakalali khona sibone ukuthi kuyalalwa kulendlu mase ngiphoqeleka ukuhlala ngilale mase ngiphuma ngesigubeni sika12 phela sathi umculi isigubeni sika12 ukubaba inyanga yezulu baba inyanga yezulu wayesibetheni ngo12 wathi abantu abasithandaze nakube emakhaya basebethe abafundisi bami basethembe ezinhle namhlanje bathi siyothandazwa phambi kwendlu wabani ekhaya laselithizwi kanti umthandazo okulala nongenisaphi asethombe ibhawudi pendula bisabakhona sathi sibuya esigwaqeni sika12 yasiyakhala intambo ngathi ngilayitha itoshi yashaya itoshi lesandleni ngabona cha labantu abashaya ebusuku bayakola laba bantu mase ngiyacisha itoshi ngigaqanga amadolo khona abantu abahlala lapha kubafazi ezantsi bathi mabesho bathi bagada abafazi baqamba amanga amadimoni sathi sefingane ikhaya ezantsi sahlangana nabo behuba ngezisu phansi bengasafuna ukubona ukukhanya behuba ngezandla bebaleka beshiya laba abafazi abathi babagadile babeshiya bebulawa ngabantu esikhundleni sokuthi akho ndoda yaphela ezantsi kwafa umama kodwa amadoda ayekhona ekade umama sahlangana nawe ehamba emseleni enyuke siyaphezulu manje ebaleka sathi sehla ethi baba phuthuma ingane zami ziyapha ezantsi sahlangana namadoda onke ahlala ezantsi khumbula ukuthi namuhla wena wenze isivumelwano noShembe uNkulunkulu wakho sokuthi uzohlala endlini kaShembe uzophendwe uhlekisa obani manje lo muntu ocabene naye wabuseza endlini esonto uyelenze naye ivumelwano uzobe khona ethuneni ngomhla kuphela seninobabili ngoShembe uShembe akehlukani nomuntu ngizabe ethi uJesu ufika amshiye phezulu kwethulu umuntu cha uShembe ungena phakathi ethuneni aphume naye umuntu maye ejele emthathe emfake ejele maye ezwini amsezulini akekho uShembe amsesogweni Shembe unejele kuphela kodwa libhlungu ngabe 22 lalelani izwi likaShembe ukulalela izwi likaShembe kuhle ulilalele bese uyalenza kuzokusiza ngani ukulalela ukuthi ungeze ukwenza lutho ungeze ukuphenduka khulunywa nawe yonke iminyaka kodwa lokhu hlela ukuthi ikhona hawu uzela imali wena la ekhaya oyihlo omkhulu bakho bakuthuma ukuthi wena wozobakhipha la ezulwini wena woza nje uzofuna imali lapha egcekeni khuluma nje njengoba kusekonzeni asebenzi nje bonke abanikazi bemali abekho bahlezi le egcineni balindele ukuvula ngoba bafuna abantu besuka nje abantu bese kulungile bavulile futhi namanje kwakuyisabathi uJesu bashaya phakathi etempelini ngoba base bephendula yithempeli yonke le ndawo le base bephendula indawo kaNkulunkulu bayizindawo yemidlalo wase bafaka ikalibhasi uJesu nesabathi 33 masizazi izindlela zomkhululi wethu ngeke ukwazi ukuyakuboka Shembe mawungazazi indlela zakhe ithe inkosi emlindweni ngomhla ka2 webafundisi yekani ukukhuluma amacala ezinkunguluzi abantu abagqoka ingubo emhlophe la esontweni sebeqeda iminyaka kodwa abangabhabhathisiwe wathi manje kuze lilunge isonto libuyele endaweni yalo manje ukhuluma lo muntu akeze nethikithi lakhe nebhuku lakhe lika 14 lika 23 lika 25 bese nikhuluma kwindaba ngoba nikhuluma indaba yani yekholo sana ukukhuluma nenkunguluzi mamntenza into nje mbuze enqale lethi ibhuku
Kika 23 lethi ticket lakho sikubona ubhajatisiwe. La ekhaya kulabo bathi bazelwe la ekhaya ama-ticket mabili kulabo bathi bazelwe la ekhaya. La ekhaya uma uyinkosi yesizwe ufika uphaphadiswe njengoba amakhosikazi lawo esala uphaphadiswe ngokubutwana lapha bobuntu uphaphadisela ubuntu kuthi wena uyimember yeNazareth Baptist Church uqeda ungena mawuqeda nje ungena esihlalweni awuphela unyaka mawukwazi waphela unyaka ungaphaphadisiwe ngokobukhosi no awukho nathi kahle funeka ukucwaninga awukho nathi kahle mawusubuwahlala nesihlalweni sobukhosi uyiNazaretha ulungisa inkomo ezimbili nezimbuzi ezimbili futhi kahluphi ngezesizwe uhlushwe yini wena ngoba inkomo ngezesizwe akuyise zakho uzobikela ikomkhulu ngembuzi le usumiza isizwe sodwa ushaka akaphiki ubikela ikomkhulu ngembuzi ubika ngoba inkomo inamsebenzi wayo inkulu kodwa inamsebenzi wayo into ekhuluma imbuzi cha njengoba ningiboneni bosibani nowaze waba ukuthi uyabazwe ikomkhulu ngosuku othile ngizobe ngene emanzini uzofika uNkulunkulu ezongifaka emanzini ngibikela nina sithi siswe sazi inkosi ayibhajatiswe noma yikuphi kodwa mayise umntwana ibhajatiswe noma yikuphi lapho ubhajatiswa khona kodwa mayise isise ebukhosini awuphela unyaka funeka uphela unyaka kutholakala ukuthi kubambezele lapha etafuleni kungabambezele kuwe subambezeleka kuwe ngoba njengoba isho uNkulunkulu akunikeze isihlalo ukuze ukwazi ukuhlala kulesi sihlalo funeka bona bebengenile emanzini akekho omunye umuntu ozobafaka emanzini ngaphandle kwakho akekho nje nesithunzi sakho mzwalupe emanzini soshintsha nalabo bebekodela ngeke besekodelele ngoba sebekukakile into noyisho omkhulu mawuqhamuka nje akho umuntu ozothi basobhana inkosi cha uzoqhamuka bona bathethisa abantu kuqala afike usheba kufaka emanzini aqedi ukufaka emanzini khipha inkomo nembuzi baba nazi inkomo nembuzi yokungena kwami la emanzini lowo umthetho wokuNazaretha bese uqhubeka nokunikela u23 ungayiyeka yonke imnikelo ungayiyeka kodwa ungayokothi ukhohlwe u23 amasango aya kuboka shembe awu10 ngeke ukwazi ukwedlula kulamasango ayishumi uma ungenalo ibhulu ka23 akho nkosi ke ngale yana ukuthi wena uthi ayinkosi akho phoyisa phezophipa endleleni neAK47 ayikho akho ngiyapo kukhona nje umbhalo kuphela obhaliweyo uthi ungawufunda nje lo mbhalo hayi ngale yana bonke abantu bango BA akekho wabhenci njengomntobele wabhenci ngale bonke abantu bafundile akho umuntu ezovimba endleleni cha nale nkani esihlupha ngayo la ayikho ngale iyaphela ithi inyanga izulu la ezansi kushe noqwali ikhuluma ngalamasanga awu10 ilanga ezansi kwakuse noqwali la ngezansi kese mboqwali kubhala umhlangano kaJuly ithi ya uyavala umhlangano namhlanje lapha endlini yami nginamapheji kathulo awu45 lizothi lishona namhlanje azobe efikile ekhulwini ngoba ngilindele isicathulo kuwe nawe ikhombe emoyeni kodwa umuntu uyakhomba ngoba asikhipha isicathulo uthi igcineni kungakuhle uma lezi zinto enikunika zona niqale phansi nenyuka njalo ngoba lezi enikunikeza zona ngezika gate number 6 kungakuhleka ukuba seledlulile ku gate 1 gate 2 gate 3 gate 4 njengoba senifike ku gate 6 nje ngeke nikwazi ukufika ku gate 6 kanti kanedlulanga ku gate 1 na gate 2 3 4 5 ithi-ke kwalikaShembe izulu mawungazi umnikela uthi umkhokheli wakho okuphethe esontweni ngeke ungene kwalikaShembe izulu mawungazi umnikeze lutho umphathi wamakhosazana akekho wenta ngisothi umphathi cha akekho wavalo
akekho umphathi wentasuthi khona abashumayeli bohambo phathi wentasuthi akekho mabethi wena umphathi wentasuthi bakhanga ngawo bakhatha noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye akhuluma kabili yabavali inyanga yezulu kuqala abaphathi bayihlalisuthi yathi abaphathi ngabamakhosazana kuphela mangakazi umnikeze lutho umphathi uget number 2 lo mangakazi umnikeze lutho umphathi ophethe ingane zenu esontweni ngeke udlule uget number 2 mangakazi umnikeze lutho umshumayeli nomhlambululi uget number 3 ngeke udlule get number 4 mangakazi umnikeze lutho umbangeli weEliya yakini ungazi umphela utho nje ngeke udlule get number 5 get number 4 get number 5 mangakazi umnikeze lutho umfundisi wakho shemba kubekelela nesweni lakini ungakaze nje umnikeze ngithi idotha likaMejesu ngeke udlule get number 5 kushinya ngayizo la izansi la get number 6 uma ungakazi uyicabangele akukhulunywa ngeflake hawu uNkulunkulu wami akukhulunywa ngeflake cha abantu abesuka abanyezwa abantu bakhona abantu endlini kodwa uMatombela ukhuluma yedwa nje akukhulunywa ngeflake okuthiwa senze nathi iflake noma hlanganisene naye imoto sithenge imoto sithenge libaba akukhulunywa ngaleyo nto leyo ukukhulunywa lapho ngento eqhamuka on your mind engqondweni yakho wedwa uyicabangela wedwa ukuthi awunakho engikuthandayo thathe ngiyophushembe mawakwenza lokho uzodlula get number 6 kulamasango onke la abalala isango linzima kunawo wonke mabili get number 7 no get number 9 get number 7 no get number 9 usuphumulile ku get number 6 uyafika get number 7 u get number 7 kuseduze eThekwini yihlathi lelo lisuka angazi ukuthi lisuka ngoba kuseduze eThekwini ligcwele zonke izilwane ezidla inyama zonke izilwane ezidla inyama zilapho yazi ngcono namhlanje mangakuthatha ngikuphose emphandeni wamaphubesi azokudla amaphubesi uphele kodwa lesa sidumbu sakho sesithathu yabona ngigugile manje ngineminyaka ama-7 kodwa bakhona abantu abadliwa yilezalwane isabadla namhlanje baphumulela namhlanje ngoba kuyisabatha bakhala insimbi ey'ngane ntambama azoqala ezilwane ikhwele phezu kwabo zaqala ukubadla ungakazali isabadla namanje abanye baphunyuzwa zingane zabo mayisukuma uthe ngathi ngiyayikhetha inkosi ephakeme bese bethi abantu amen bese beyakhiswa abantu bakubodakeni bese behlala eduze kwesango lasezulwini lezalwane laphana zidla inyama akekho u-aru lapha khona u-F kuphela u-aru nje akekho ayekho indaba ukuthi uzoswabe ekhala ngoba into sekhona sikhala egazini uthi uyothi uba uzwabe ekhala usuhlele ureverse akekho khona u-forward uyakhona bekhala nawe uyakhona ma ungenalo ibhuku ka-23 usudlulile baphile bonke labo bantu kodwa ibhuku ka-20 la unalo zokuhlangabeza uqhamuka ifuna inyama entsha zokuhlangabeza uqhamuka kodwa ma unikele u-23 unikele u-14 unikele u-25 la kodwa mina kangimngcwaba umuntu kwala noma ngithunywe ubaba khona yedwa engangamngcwaba cha cela ke lokuza kumfundisa isitheleza na naseswini kuyaziwa khona yedwa engamngcwaba ngithunywe ubaba bathi ngithi wavala uqili na wavala wathi cha wathi mina yabona igazi lakhe lobizwa kuwe wathi ngizohamba ngiyofuna imbuzi konke ngikuse kubaba wathi mina kancwadi umuntu epha kwenhlabathini engenalo ibhuku 23 noma ngabe ungakanani ubobuzu PN Mdletshe inkosi engiphethe inalo ibhuku 23 matshena ngathi ndaba ezithe funa kunikela 23 mangakutshela inikela 23 mshwana uhamba emhlabeni uzothathela ami ibhuku ngoba ngangutshena kodwa njengoba ngutshena nje kuye kunje into waqala nini wazalwa kuphopha bashwanini qale yonke imali wayikhipha andikeze umshumayeli othi bhala umshumayeli mnini makuphela unyaka ngiyamkhumbuza sindazi sekunjalo ndaba ezithe kusebenzelo wakho umphefumulo akusetshenzelwana ngoba ngenzelani ngenzela ukuthi ingathi masihambe emhlabeni bese thathe yami ngoba mangamtshena ngavela uzothathe yami phela inkosi uyothathela ami ibhuku ahambe ngalo gate number 8 khawululu gate number 8 abafundisi bamnamba emva kwami laba bezimhlophe
sebenenhlanhla ngoba sebengenela lapha gate number 8 abafundisi baphetha amabhayibheli bayehla bayinyuka abafazi babaqaqabula ngempama bakhwange empama bathi khombindlela baba bathi abamkateni ngangithi yiyo indlela le bathi bashaye uphumule namhlanje ngoba kuyisabatha amakhala insimbi izingane kuyasikole kwabamshaya abafazi uyehla enyuka shonele nomphula abuye shone ezantsi nomphula lokho asebenza lokho ngingakazalwa namanje asebenza uzophuzwa izingane zakhe mayikhetha inkosi manje nje suku bethe yakhe inkosi esiphameni abakubo bonke bayakhishwa odabeni bese benaneselwa kuye njoba sendlela iqephu la tempeleni sendayelo baba nobaba omkhulu yasho njalo la ngaphezulu kwentaba lathi ukuba niyabona emehlweni manganikeze emehle umphefumulo manje nibheke ukuthi nithwele kanjani ningabaleka nophosi esuweni ngoba umuntu yena uthola abantu abaningabi lathi ngo1968 lathi lindani niqinise namhla uShemba ayikhuluma into enabuphakathi wathi lathi la 1968 lindani niqinise ubokubheka emlandweni ama watchtower lalizinga inga kaNkulunkulu ethi isindisiwe bafika ngo1968 January 1968 bafika emhlabeni lashila ngaphezulu kwentaba lathi lindani niqinise ihoko zonke uShemba uyicishile ezulwini uthe umuntu otholakala nomuntu wakube ephakameni wathatha waletha ephakameni wazobhema kumuntu wakubo ukuthi ambhele amasanga angene ezulwini wathi bonke abafunyaniswe kungekho umuntu wabo ephakameni bathwalisa umhlaba wonke kwathoka bashumayele uSathane wayikhuluma nini baba kwakuyisabatha phezulu kwentaba Shembe mayenza into iba nobufakazi same time ekseni ngakusasa ngesonto kwafika umama ndodana yakhe kade yahamba emhlabeni akho umuntu okonze ephakameni kubo wasefika lo mama ethi sasikhona sikhuluma ngento ephathekayo yodwa sikhuluma ngento kangiso sasikhona waseqoqa abantu lapha eNhlangakazi babe seyimbijana phela abantu la nangimama khuluma ke mama cha izolo ntambama bengihamba ngenza ijezi ngithema ngiphethe nganweni neindlela ngaphethe insizwe ezintathu igqoke kahle zidayisa ngeincwadi kodwa ngithema ngiqhamuka mina sabheka phansi asangangidayisela incwadi ngathi ngiyibheka le nenye esithathu kulezi insizwa ngayibona inezimpawu zonke zengane yami yafa kudala ngiyibuke ngaze ngajika nayo yayisithi hawu mama ubukani kangakanani uthi ngase ngithi hawu kanti hawu mntanami ukuthi ngiyekufanisa mntanami ngifanisa nengane yami kodwa yona kade yashona wayesethi cha mama kulungile ngizofika lapha ekhaya ntambama fakazi kaShembe lo Shemba kusiyena uNkulunkulu nje uNkulunkulu wabanye uNkulunkulu amen uthi ukuthenda mama yangena insizwa le yangena ikhomaza yasibeka mase ngiphuthuma ukuyenzela itiye phela umuntu usuke emsebenzini uthi yasithi hawu mama mina angidlele isitsheni esiyophinda sidlele omunye umuntu esami sithi akodlela mina kuphela cha mntanami lezi engizoyibeka asena kudlela omunye umuntu ezodlela wena kuphela yasiyaliphuzisa itiye ekudleni ngokunjalo kwase kuphike kade ezinzima sobe kuyolala waseyilungisela lapha izolala khona mama angilali ngengubo ephinde ilale omunye umuntu mayilele mina njalo ayi mntanami lezi astinge ngubo lezi kuseyizobekelwa wena njalo akakachazi lo mfana ukuthi uhuye yini uqhamukapi mama ngiyabonga usungenzele konke elithila ngalapha eparadise akungenwa la eGetsemane khophi eGetsemane kababa mkhulu lithi akungenwa la eGetsemane angeni ngoba angase ngisho ngene kodwa mangathi nje namhlanje akungenwa la eGetsemane bese ngibeka amaphoyisa nizobanjwa lonke ebusuku nifuna ukuyongena eGetsemane umuntu makwambekela umthetho ufuna ngamandla namawali ukweqa yobona ngale komthetho uthi kunani uthi ke lo mama yayisithi lengane mama nasi isicelo sami esikhulu kunazo zonke sesiyahlukana manje mama sengiyolala uma ngilala mama kuba late ungisize mama ungezi kimi
ungiyeke nje mama ngize ngivukele ulinde mina ngoze ngivuke. Oh uyezwa mama? Yebo ngiyezwa mntanami. Kwalalo yakadula yalala insizwa ayibona semnyango ilala njengami mina ngilala njengami ntophile mina ngivale eminyango noma ngabe ngicabene kwanana ndaba ungafika uvule yonke iminyango uzofika lapha engikhona ngoba ngikathiwe vele wavuka lo mama ekseni wabeka amanzi netiye washeshisa ngoba wazi ukuthi lo muntu uyasebenza udayisa incwadi futhi mhlambe bese mtshena bese buyele emsebenzini kwaphola ona kamanzi esebila angavuki injini eyibhale impilo sangaphansi lesangaphezulu waseqonda khona wafike waphusha isivalo sangaphezulu wathi yabheka wathola yabona umuntu mayelele ingubo yenza up and down khomba ukuthi umuntu yaphefumula wathola ingubo ibekwe ogoqweni nje olunganyakaza ihlobo wathola ikhathi isikhathi lo mama ebuka thoyi lengubo le abanyakazi umuntu obethele kubo wavule sesibili isibhala wangena wafike wayiphenya ingubo mathe ayiphenya ingubo wathola amathamba amhlophe athe qwa angenalo igazi wathi hawu ingane yami wavala waphuma wayolinda wathi ephuma nje yayivuka insizwa yayivuka yayishesha iqoka themathini ezamanzi amehlo abesahlangana nabo siyashalaza ngoba sembonile hawu mama uke wenza mama lapha ebengilele khona ngibona amehlo akho mama uke wenza mama la ngilele khona hawu mntana ngibona ulele ngendlela engalala abantu bese wakhala umfana wathi hawu mama koze kube nini sihlupheka mama sikhishwe ezulwini ufika ushembe wacisha zonke ihogo loya nolapha entabeni ufike wayicisha zonke ihogo ezulwini kwatholakala ukuthi thina esingenaso isihlobo ekuphakameni kwathiwa sishumayele uSathane umhlaba wonke njengoba singakuthengisela nje mama incwadi befuna ngabe sikuthengisela incwadi ngitshenela bengibona ukuthi umama lo masimdayisa le ncwadi ngeke saye ekuphakameni kanti nami ngilindele ukuthi umama ahamba ukhethe inkosi ekuphakameni nami ukuze ngishiye la konda uthokuthetengeni kithi wake wakho umzwa lapha phela ngase ngwazi doma wayitenga seko into seya azwanga umuntu wakhe azwanga umuntu mzwa phela ubaba sikwaphela abantu abephakathi ngase kusho ukuthi ukhona umuntu obola wabantu osekholiwe osekhithi inkosi ebehambile manje baye kuzohlupha la tabeni kukholwa kwethu Nazareth manje ngoba ngathi ngisenza lutho bengithi uzoya kushemba ukhethe inkosi bese nami ngaphuma kulo dake ngulo yambhala phuma yahamba waphuma ukuthi umuntu angakazi azokusho lokho wazofakazela ishemba bayikhuluma ngayisathi wazoyifakaza ngekusasa ekseni ngesonto okukhomba ukuthi ushembe uNkulunkulu webona lethe laba babevele beyithanda inyanga yezulu ngiyabazi thule ngamabomu mina ngibazi bonke laba abayovele bengayithandi inyanga yezulu kuphela kangiphiwanga mina ukukhomba umuntu ukuthi hawu siyayithanda siyamthanda nishembe manje angiphiwanga lo kodwa ngibazi bonke ngeke baze balithande unyazi ngeke kungawilanga kose zinkukhu basabalazile nje ukuthi ngoba indlela engathi iyangakhona Nkosi yami hawu kodwa mangingakaphathi ingane yelanga ngeke kulunge emhlabeni ngangikhona ephakameni angikhona ephakameni kuJuly inyanga yezulu ihlezi namakhosi umdabuka konda bezitha ngoba bafika konda bethe wadala bengasekho cha
eParliament bekungadlalwa kanje alikaze liphumi ilanga ukuthi kube khona inkosi ehlala phambi komfundisi khona leke eqinisweni lonke masihleba ingane zingalaleli manje sheba nabantu abadala ngicela ibhola abadala eqinisweni lonke masihleba abafanele vele ukuhlonishwa labo bafundisi abafanele vele bazenze bona ukuthi bengahlonipheki niyakwazi lokho abafundisi bazenze bona ukuthi bangahlonipheki abaningi sebefile kusele 1 2 3 manje abanalo umkhuba la esontweni kunamazwe ushemba khona kulo lonke izwe uma kwephuka ungumfundisi noma isithombe nje ngiyadabuka mina wangikwazi ukukhuluma kuthiwa ngikhulume kuphela kodwa ngizokhuluma iqiniso njengoba linjalo bantu bakwamaphumulo niyamthanda ushemba niyamthanda ushemba nenza kahle uamen wena ube isilenda ngoba kuphela nimfuna ushemba phela nimfuna ushemba bantu bakwamashu niyamthanda ushemba noma ngaba isidudlu amen wena kodwa iqiniso lonke liphelele emhlabeni nasezweni kaziyo ukuthi animthanda ushemba bantu basemlazi niyamthanda ushemba Saluka ngamni mina nginikeza ukuthi la ngikhuluma futhi mina ngizokhuluma vele noma nini mangiphethe inkonzo mangiphuma ngaphandle ngiyashawa ngibekwe kahle ngabe kuyinyanga iqalo mayithi umuntu angihambe ngizohamba ngiye kithi yohlala khona ushembe yozangilanda njengoba vele uyena ongilandayo bantu bamaphulo mani imthanda ushembe why kini kuvela amajazi angekho emthethweni mani imthanda ushembe bantu bamaphulo umani imthanda ushembe yini kini kuvela amajazi kuvela nawo amakhosi kuvela abafundisi kuvela akhona lana kagcwele ngawo amaphumulo awekho emthethweni ukuthanda kwelushembe lokho akeli vele ijazi emthethweni noma kuvela umuntu ophikisana nenkosi emthethweni ngingamfaka inkusagila ngeke nginqe mawuzoma nje phambi kwami umendeni kaShembe mina ngizokushaya ngeke ngiyeke ngoba mangiphazamisa kuShembe phazamisa bantu basemlazi ngisho njani nemthanda uShembe ngani kuvala idiphureti uthingo luvale idiphureti ofisini lozesula lathi ngicela nizesule bafuna mzingabikho nje kwakhompyutha idiphureti zabafundisi nezabavangeli zesule nje zingabibikho nezabashumayeli inqobo yabafundisi awanazo idiphureti zavala ngabantu bakwamasha ngoba bamthanda uShembe noma ubani ofuna ukuba umfundisi uhambe kwakho umthondolo kwamasho bese phela kwamasho sephaka ijazi ezela isontweni uthule noma ubani ofuna ukuba umfundisi ushona kwamaphumulo noma ubani othanda ukweswa bashone ukuthi abantu bakhona banesibindi esibikayo bathi ngibonela ngifanele leli jazi ngibonela ngifanele mhlule kanti inkonzo inika kanjani mhlule awusize nathi phela mhlule sinikeze inkonzo hawu ufuna inkonzo awuShembe ufuna into enzima kangaka kunzima kabi ukuthunywa uShembe luthi uthi ngophezu kwentaba bafundisi bavangeli bashumayeli bakhokheli njengoba silapho sigwetshwe live sigwetshwe intambo so ngakho-ke ngabe sahlehle ibambeni ephambili ngiyaziyo Zulu bangathi mina angikhombe manje la ngeke ngikhombe kodwa ngiyabazi lapha abaningi kakhulu abantu abagcotshwe ngo-1500 abafundisi labo bafanele babe nesithunzi abafundisi yikho-ke bephelwe isithunzi ngoba akusibo abafundisi akuthengwa ngagoli balekela ubufundisi ngaphoqeka ngenkani nomntwanzelo nje mina ungakhuleka kabi mangathiwa nje Tombela khumula ijazi oyihlaya lapha emuva awukanti ngizophathwa kumnandi ukuphathwa ukhokha imali ingane zakhe nilambile khokha 1000 uzothenga isikhundla sika Shembe nalabo bantu benu labo bafone sebehambile nalabo abandayisela ikhundla iningi labo abandayisela ikhundla kusele 2 manje iningi labo abantu abandayisela ikhundla bahambile kodwa bonke bamile endleleni ngoba banalizo bahambile kodwa bonke bamile endleleni
ufunda ihlabelelo siphelele sokweluleka uthande wena wake wezwe kuthiwa ikadayisa lento kaShembe ngathi mangibatshela abadayisi nangomnyethuze ukhona ngathi mangibatshela abadayisi ukuthi nayebo msana ukuyenza lento eniyenzayo phela bonke amaphepha abantu abagcotshiweyo onke amaphepha nginawo wonke noma ungathi angikhiphe ngizokhipha ngoningi onke amaphepha abantu abagcotshiweyo izwe lonke ngisho labangale kweAfrika ngiyaphetha khona angilahlanga nelilodwa nje ukuthi osibani bagcotshwa ngelanga ethile kanje njengoba uzimbongo ithi ushaye zaba isithupha yakhuluma imbongo ushaye zaba isithupha phezulu kwentaba omhlangano kodwa zathuthuka sawufika emashomini wayekhethe baba u6 ubaba abafundisi bayentabeni kwase ngena 39 bafa abafundisi mangena isambane libolile lilodwa liboliswa onke amazambane singabafundisi abazinathi ngesimanga sabafundisi abangene kithi bethengiye ngemali kungeyibo abafundisi manje ke ingakho ke singenazo isithunzi sobufundisi make kwathiwa kukhulu indawo la thola indawo yabafundisi bonke abantu bazongena khona ngoba wayaziwa idili ayikho into esonto njengomphunzisi welisonto kodwa futhi bazenze bona ngiphethe ngikutla akashonga uJesu ukuthi imali ibhande yesona cha wathi uJesu ukuyithanda imali kuyimpande yesona iBhayibheli uShembe wathi uket number 10 lo wathi uShembe wonke umuntu masethenga ikhetha inkosi yasephakameni akabe neBhayibheli nesihlabelelo mawufika lapha phezulu uket number 10 ufika lapha uket number 10 buya khona mina lapha uket number 10 istep isogcina phezulu mafanele qhamukele ngale okuthokushe ezulwini khona senziwe ngamabomu sathi ukuphakama ngoba la phansi uget number 9 mawuqeda kuwela nje umphula isikhatha sikho njengoba besha benyuka labo abafundisi beyinkonzo unela qhamuka umNazaretha noma ngabe ihloboni yomNazaretha makumNazaretha weqiniso nje ibhuku lakhe ligcwele lika 14 ka 23 unela qhamuka nje bese kwehla isipolo phezulu isipolo sika 14 lomkhulu omhlophe siphe siqaqeke sithi phezulu komphula sinesho itolishi laso lesi sipolo liwela phambi kaShembe ngaphesheya gate number 9 liwela phambi kaShembe bese unamathela lalo kodini esifubeni saShembe bese ethi uShembe bese yaqina amanzi bese unyathela kodini awuthengelwana wakho wedwa bese unyathela kodini uhambe kuwo uzofika unethi qatha tha ngaphesheya aphela uShembe lapha ngaphesheya khona imali ayikho into eningi njengemali ayikho lapha ngaphesheya khona intombi ezinhle lapha ngaphesheya khona insizwa ezinhle khona yabona intombi uphuza lemon twist ma ubuthanda lemon twist njengontombela uthi ma wehla nje uthi qababa bese lishisa kakhulu ilanga bese ayibona uthola ijuluka ithukuthuku nazi nengilazi ibekiwe la hawu Nkosi yami ake ngithi ukuthela ingilazi benye ngenzela ukwenyuka lesa stepisi wayibamba ima uthi nje ngengilazi ngephinde usibone stepisi uyothela uphuzo uhlale khona la sebekwedlula khona uyozosiza uShembe ngolesihlanu weManazaretha Theo verse 33 masizazi izindlela zomkhulu wethu yini kungahanjwa ngesikhathulo la ekhaya yini enza kungahanjwa ngesikhathulo wonke umuntu wayiphela ekhaya eqhumula isikhathulo munye ofaka isikhathulo la ekhaya futhi unelungelo lokusifaka noma ikuphi unelungelo lokuhamba naso noma ikuphi ngoba umnini manje wonke umnikazi wezulu mayifuna ukukhipha wena ezulwini ukwenza umbuko umsole suphumileke kulula kabi hlabele se 179 sithi indlela zakhe kayiqedwa zokuthanda kwakho umuntu simavesi onke nendlela zakhe futhi zokulahla umuntu kayiqedwa lithi ilanga siyamlanda umuntu esihogweni sifike sisebenze ngaye bamthande bonke abantu ngendlela esisebenza ngaye sonke sisebenze ngaye lo muntu kakhulu mayiqeda ukusebenza simthande simphindezele kube esogweni thina singabonyazi
Hoyi so bangabonyazi msukwana bengasekho abafundisi phakathi kwethu abakhokha imali ngamajazi. So bangabonyazi msukwana bengasekho abafundisi kithi abakhipha ithole ezimdaka. So bangabonyazi. Kodwa makusekhona abafundisi beyithole la nabafundisi bo 1000 nabafundisi bo 1500 lutho. Sona ngavunya sibabonya sonke. Njengoba ngikhuluma nje ngikhulumela ukuthi ngiphephe ngisho ukuthi ngasho nakubaba ngasala ngedwa nakumthathoza nayo nasebhodweni simlenze naseningizimu ihlangana ngathi hey 2000 ngathi khona inkosi ebekwa la bathi hayi miyekeni yahlala intombe ngathi ngiyamtshela ngokugcina mina ibhodwe thathoza nayo kuphi kusehlathini uyambona lo uNkulunkulu wangempela uNkulunkulu wangempela akekho futhi omunye ngaphandle kwakhe uyadayisana unika umuntu nomuntu akufunayo wawukuphi entabeni wawukuphi ongekho phenduka izolo uthi baba entabeni hey Manazaretha hayi bengikhohle umayime lapho mbhoka khona ukuba bonke abantu bafona nabafana bami laba ababili laba hayi laba bafona bezinto ezinhle kakhulu kabi fuzanibona lingisanibona wemanazela lingisanibona bafona abawu2 balingiseni bezinto ezinhle zodwa ngasala ngedwa njengoyise kaThoko ngingasho yena uShezi ngasala ngedwa ngathi mina uShembe akakaza mncomo umuntu uShembe nje akaza mncomo umuntu kodwa uShembe umthetho wakhe wenza noma yini abathi abantu bakakayenze noma ngabe ilungile mabethi baba sicela usimemezele lokhu uShembe uyamemeza hayi baba umemezile awutombela uthanya ngempela uthe ubaba emamemeza unomona lutho uthi ngegcineni mfundisi buza ngamabomu Shembe yonke into yayazi mfundisi wapha bona kanjani awubaba ngibuza into yaziya angithi wena buba memezele entabeni nje ngoba ubulahla abantu buwazi ukuthi uyabalahla labantu abangakufuni balahlekile ke bonke ngoba labantu bakufuni uphakamisa ibhuku ukuthi ngishenje nje laba bantu labe obuswa ngibancoma entabeni ngishenje nje yibo laba hawu yazwezulu sithi igama Nkosi yamakhosi unelungelo nishintshe baba Nkosi yamakhosi leli igama la kwanontanda abathakathi lesibulale esotweni bathi abathathi bengena nemithambiso esotweni bebethi uShembe kwanontanda abathakathi bathatha ngoshini khona into ezimbi ezenzekayo la mamfaze exabana nendoda ekhaya uyabuya usohambeni kuhlambalazeka igama likaShembe ingane ezino14 years nezo13 years eziphume ephepheni ngezaphi ngamaphumulo ingane ezo13 years ezihlambalazwa baba nje ephepheni umbuzo wami samile namanje asumile Nkosi yami abantu bakwamaphumulo bayamthanda uShembe bokhona kwamaphumulo bakhona abafundisi yazi ngisubhlungu ngoba ngiyabazi abafundisi bakhona abadotshwa ngemali noyedwa odotshwa ngemali akayazi yakho kwa ungema asayikhokhe ngesandla sakhe akazi ukuthi kokhokha imali niyehlula umsebenzi kaNkulunkulu pho uyazi kuba kuya ngami ngoba ngipheseni benhlahla uthi lonke man ngoba umsebenzi wena ubonakala abantu bagqoka phambi kwena amajazi nibenthi nimele uShembe kodwa kunabavangeli la abasigqokela amajazi abafundisi eDolandi bonke ngabamaphumulo abanye ngabakwamasho abanye ngabasemlazi lezi ifunde ezintathu lezi hayi zimzonda kabi uShembe ngoba ubakazi hayi awuhambe ye lapha ya ezivela ufika ugqoka ijazi uzombona kahle umkane nombhewani awuhambe eNtabankulu ufika ugqoka ijazi uzombona kahle umjoli uzomazi ungamasishi uzomazi shona emthetheni gqoka ijazi hayi mina angizokuncanca ufaka isagila nje kuphela ngeke ngizokhuluma kahle nanawe ngoba ukhila imkhubi angazi yenzeke usophotha inkosi yethu lakithi Ngiyabonga kwamaphumulo khona nenkosi yami fundisa amaphumulo sikhulu kakhulu sinamakhosi engawazi mangaka khona neyami inkosi eyigazi lami hey abantu mabedelela uNkulunkulu baqale
baqalekiso nesizwe sabo bathathe bayolahla abantu abafuna ukufunda umlando ugcina uNkulunkulu ediniwe laba bantu ukuthi kwaba sekwaqhamuka into eyodwa endaweni eyodwa uthi abantu bayangithanda na angithathe abantu khona indawo ngesikhathi sikashaka ukuthokuthela endaweni emkhovu kwakunesizwe sahlala khona nenkosi yaso kwakuthi ukuthokuthela endaweni emkhovu njengoba kwakuhlala isizwe nenkosi siqale kuthi uNkulunkulu saphenduka izibhisi ezimkhovu sahlala kuleza sahlala kule ndawo awulifundi iBhayibheli noma uBalaki enganginika indlu yakhe igcwele igolide nesiliva beke ngileqa izwi elikhulunywe uNkulunkulu bese ngenza ukuthandwa yini yabona makwangiyeza iphepha libomvu mina mawe wathi nje njengoba kunikeza iphepha libomvu nje ngenza ukuthi uzungibone ngilibuyisela ku same time ngoba lincolile libuyisela noma nginikeza malini muke wangitshela nje ukuthi kanti nombandela wakusasa ufuna ukuthi ngikubheke ngibani nesonto manje mina unesonto ngibuyisela kuyimali yakho ngilunge ngihlupheka kunothi ngidle into ezokhipha ubaba esuli iphinde ivimbe mina ngomhla kuphela dalwe sinomhlaba uNkulunkulu ngempela abanye uNkulunkulu bengabokudlala shintsha igama lakho nontanda bathakathi asincede kunyazi lezulu khonto engayithande ngiyibona kancane bengethembile namanje ngisethembile Nkosi angilahleni ithemba alungehlula ka baba manje ehlula kangeke singene ezulwini ngeke aluphuthe babulaka abafundisi bazombuyisela nini baba esontweni sengiyagcina manje sicela into ebaleke kabi abafundisi phela ishembe nje behleli lapho ubheka abafundisi lithi isandla sokuphosa isandla sokudla sikashembe ngabafundisi bazombuyisela nini baba esontweni uthi baba ebhala umhlangano nemlindweni bengafanele ngiphume ngisela futhi bengizitshela ukuthi ngiyisango leni cha sengibona ngisiyona isango leni uzobuyiselwa nini baba beyisango leni bonke labantu abafema nje ndabanandawo lapho bangene khona laba abafuna abapha nje ngoba phela ubaba kasekho esangweni manje bazongenisa abantu the baba kayilisa phela uManazaretha athatha ubaba komo nembuzi ambuyisele esontweni uthi baba sehlile isithunzi sami siphelele nya aManazaretha ufuneka anikela athatha inkomo nembuzi abuyisele baba esontweni athatha inkomo nembuzi abuyisele baba amandla akhe ashweleze abafundisi babheke lokho ababheke khona ukubala imali ababheke khona ukuba ngamajazi ababheke khona ukuba ngamajazi bafundisi akesipeni ngabafundisi ke laba babili abathathu futhi baningi phela abantu abangakhokhanga imali la ake bebonele kithi laba abathengileyo kuhlanganiswa leli bandla lilindele ukutshela abafundisi ukuthi kunikelwa malini inkomo ziyothengwa ngaphandle hayi la ekhaya ziyothengwa ngaphandle zise uzozenhla ngakazi ubaba engabuyiselwa amandla akhe uzozenhla ngakazi ubaba engageziwe lona uthingo sekuvaliweni lezi ilonde nazenza abafundisi zona ngavunye phela ilonde kwaba zenziwa yithi ukuthi wena kwazenze lutho kodwa ngithi abafundisi ababenza mama kwenza umfundisi bonke abafundisi benza funa abasukume bageza amagama abo bageza ubaba uthingo babuyisela inkosi yamakhosi esihlalweni sayo babuyisela inkosi yamakhosi amandlayo inkosi yamakhosi yaphela untombela lapho konakele khona inkosi yamakhosi thethelela untombela nabantu benkosi inxolelo angikwazi bengukhuluma bengithunywe umuntu ngikhuluma umuntu bekuthiwa ngitheni ngazi lutho dalwe sinomhlaba Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusisi. Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo se-15 sizocela umfundisi Gumede wasemsini asolela isihlabelelo inkosi imbusisi. Inkosi ibusisa ukubamba abangcwele.
wethu simake winawo Nkosi simake
Asibonge. Thebethebana. Sangoma esikhipha umhlahlo sisemkhathini uDube kwasengamkhombo uNkulunkulu. Nyanga ngenasihlaki inyanga ithwalelwa amakhohlombo umthwebulo wezifo nokoloda ngaphandle kowoxa. Mphulukiso ogabe ngezibusiso. Abanyangi begabe ngamakhathakhatha uthatha ikhanda liqandula nje. Belibekwe uwe yini indaba zehla kahle egibisila zenanelwa icuphu sokuthi ndamhlathi saqhethe emsame zamazamisa sezacwebisi nazo zomqali noma gemegeme kwagubhethuka izulu dume kabi lidume katolo kumeseni groove lathumana wathatha amathemba amadoda ibaneke lahle umlungu omhlophe uCharles Robert kwabasentaba yokunifakazi wamanga ungathi ungasophuhubhuzeni umuntu okhombe eceleni ngowezitha nyange yakhohlwe lapho kuluphala yalibala kuphenya amafomdeni ibhodwe elicane uNopitoli lipheka ummeli wamaphekula wangqama ihlehlisa qembu labameli abayizimfunda makhwela uhlehlisa uadvocate Archfield wamphosa emtatweni wagwiliza sabona amagwebo ukubhibhihla wahlehlisa uTrevor Nkosi kubameli wamphosa emtatweni wagwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla wadlumela uButhelezi kofakazi wamphosa emtatweni wagwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla wadludladla kofakazi wamphosa emtatweni wagwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla wadlutha bekhulu kofakazi wamphosa emtatweni wagwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla wadluncube kofakazi wamphosa emtatweni wagwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla wadlusibisi Mr Shembe kofakazi wamphosa emtatweni wagwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla ubhuku olubhabhuxova umdeni ubhayizi ubambelela ngandlovu kaZembili zasezulwini eyigugwa elifuthwe ngencwadi layishaya indiya wadlumanqele kabhontshisi kofakazi wamjijela emtatweni wakhwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla wamudluma sakana gumede kofakazi wamjijela emtatweni wakhwiliza sabona ngamagwebo ukubhibhihla ubhukudisa amadoda amasudu agodola namadala bhukude noma esemadolo nzima inkosi engene ngodume Albert Park yemukola ngezimhlophe ikhansela ushikishi sicephu lunguze enkantolo isihlalo safika abantu sebebanda sebehlela ngokwehlela indoda yegawula igwalagwala elingeneleme enkantolo lawatshala gudlindla amehlo angalo ukhamba libheke enkonjweni uyakwashaba namathuba abantu babingelela ngamadolo njengabathandazayo ndaba ehlonishwe yijaji uyapi lazisiza ngokuswacela hayi khahlela amaquzi wena odume ngokuchayithela nako phela wangempela uShembuke kafika ngokugalelekile intiniliza ngamzilo omkhulu ukuthula muhle ngokusibambela ngoba ehola inyoka umhlangano eyithathembeka wayoyibeka ematabetulu umanyathela kathumele eyifikela uMahlabana ngakuzimbili ngesaba ukuyibiza beyithela ukhova wenkosi lapho thingweni enye ngeyanganeno kade enye ngeyangaphesha kothukela umduduli kamahamba ebuya nange yoshona njengesiphikile epulangweni ingwegwe eklazi uButhelezi wephepha muhudu lwasihliphi someli usuke kanjani emathunjini eTheku umqhubukushwa hambe yomeli imhlambe einkabe ehlathini mbhidi isicala nyanga yenhliziyo ukhiphela amahlase wayichomothini njengobhedu yabonwa yizwe sigila mkhuba sikamaphekethulula ucuye ufakazi oqanda ikhanda wawusumjikijela ngehliziyo ezimbili ongegovu nenkawu ukwavuma uyawathanda amafothingo umsusathulwe sichotata lephuka iphiko likafetezile iphotho lifeteza amanga liwehlisa ngamanzi enkantolo kungathi libona inyoka mkhakho wemvala mlomo abasethembesihle bekhokha ingqeqo amaziyo kuthula makwande ezweni umthuliso wamaphepha asekela amaphekula kungakangakubhala ukufuathekela kwethole imkezigile uMahlaza ethengisa iplaza sinyelela uthulila kwathuliselwa ezwe kuye kwathiwa iSunday Times imsila nogaju njengekhonde umlandela nyawo zinhle zamakhosi iqonde kwakhipha inyawo Mahlabane ethanda ithendezo ihlelo ehlomkhulu untininiza ngandlela ebheke ekhaya lethu uShembu uginqa izandla phezulu kwenkosi yakwaSibiya phindela ucwilisa abantu impinda nje bayimthombo yini ubambelela mthwalo nzima usekhanda nasenduneni yesizwe bathi nibambelela edanda
mani khathazwe yini unyazi lundakandaka ukubhabhadisa okanye athikazo sale nomoya abanye besalinda ondinde intabeni inkosi enashazwe ngonukani einambuzane zamaphepha ziyikhiphe zayishuneke sithekezelana upapa amadlala benobheka imhlofana mfesi khwela udilike uningusisasi majolo othingweni kukhona okuzokwethusa ushembo nebandla nasemaphepheni amakhosi ememfuka ngawodwana enjengenhle iqhuthu impeko umdudulo equlu leinyosi ezakhela